Amasapenin tambang hampan na hing pia zia leveya boina tuam covid zia sina chiten vai hom la in online sermon bana molta le chunglo puma kikum thei dian lai denga hina dam nang pipa mangpan edi tu pina tangta hen tu lai ta in leitung mi te tasadana abildo na bang hi chi le khanna India gama dingin corona hi a tami leitung in jo thei pi a ani na tu lai ta leitung mi te bildo hi a Burma gama zonta Burma sibete gam ta na ai a to le thum na zanita vel ta na tunita vel ta na hinkilang khia si dai himi alates pe ne hi a Israel te Gaza to kisaya boina tuam tomang te pen leitung tu lai ta leitung mi te bildo ta salama bildo ahi kom la in hagawla ma zong tu lai in Christian hin khuwa kalso na dinga ikalson na hing suboi thei ding tampi te uma tua te la izasa sau ithei sa sau hizong la tunin achiang ju semin gen thei sinan lejong road messenger tu kumari nga alates pen isua tuana chiang time ki gyal ding hi a tunin to ten gen sen tamna poimodanin tami yongdi a the church of almighty god the eastern lining church kichite tunin khangtha tampi ite nagamazong lasa siam tampi tate lai siam tampi tate ibiana nosia in tami the church of almighty god youtube tungtona pasian bianate zangding ahin nau kipehia kilan khia mi tampi te am ta zia un tunin amaute khual na la tami tamte maban asol lo a amaute tan chin itheisa iza saini lo khat veito zatha kia in thei thakia in amaute apa ikibe na ding chi tomna to ingen ding a tuana ahin ki padanu igen dinga agin danu le akihil danu igen dinga tami to kisaya ama hatom to kisaya ana sep danu igen dinga tole bangjia tami polte hingi chi pundeu dewe bangin ponjia bangin mi hi baw me ai mana church member kibewe chide yendinga atom na hatom lam kai ten tamte bangchi hichi bang khang hatom lam kai ten tamite tungto na bangchi parla ding chin izodi ai tami the church of almighty god te to kisai igen masangin leitung gindan tampi ta uma gindan dilo to tela gindan dilo ichi te neukhat amau amizia omzia ithena dingun igen masadinga gindan dilo sabama curse akichi a ichi bang gen na di ai ichi chiangin bible to heal dan to kitwalo zo sia hu curse GINDAN DIHLOU in Christian sakhuo lai hilta ahoisi khasi hi no thugilta ahoisi che hi to hi le Christian lai hilta thugilta khu banga ta diai ichi ai le khantan hoi khu Christian te thugil lai hil pe na hi a Christian di ta te hin huwa ki pat na hi chinjong again hi to mi ji in tunia piang tha ka hi kichite adinga mangpa khantan hoi puan ja pen imo pu hi chi theile uruai isa hi solta polin bangchin again nei bible gen bangin Chris asia fuin auma nithumnin athokya ta chi in korin khanna musom nga tangthum tanglina again hi tole pol mai again be na bangchin again nei mi hen khatte solta DIHLOU ahiwa duha chalak bolin mi asol in Jesu Christ lim a
kisia mu hi tam thu ka gen pen lamdang sa si un azia pen setan ama ngel zong amel puwa van solta abang hi tuale setan nuwa zuiten zong ging tu te mel apua uzong atu pisi chin korini na som la khanna tang som thuma pat som na again hi toale mang pa Jesu si na le thokia na khan tan hoi chi lo khan tan hoi dang te pen hu gindan di lo hi chin galatia bung khan na tang si le tang na again hi toale gindan di lo curse te dan bang chi thei di chi tami to ki sai gindan di lo lai bu pasen dam nang pele mai la muna ei jo ha bang so khi ding a typing jang ki bol so sharta tuana koite gindan di lo hi a chi le gindan di lo te dan abang chi bang chi te otanga chiang se min ki gel ding hi hi jo la tu ni itam na to teng la point curse dan gindan di lo te dan chi point som la kwa ka gel te la tam na giat khanglai khidi nga to te pen top kim min gen ding hi gindan di lo te dan bang chi thei khia di thi khen dia khanda bible khela mu kholna kilana certain extra biblical revelation chi himi amauten himi gingta amauten alam kai ding te pen bible khel lama silhing tung ding ahileh le vision mu thei te atel wa to abang silte amaute thu zo in pum khadi no mu hi bible khela vision muring sil tom se bange mi hingdana atha chi hujibang mu thei te pen ama on alam kai di gun jong agon hi chin tamna laibu isim te la khari a ani na amon pasian hi na ngai to here the evaluation of God chi amau ten mang pa Jesu pen pasian sa nga neuzo in akoyu hi pasian DIHLOU china hi pasian bansolta Jesu Christ khat yen wa ipumwa hijola mountain pasian sang Jesu pe neuzo chin again oi to la thumna happy na wanga siam tan sana pomlo deny of justification by grace chi grace alone chi mountain hundam na tan ding in silkhat bol hiat ngai te hi chi de gen hi hundam na pen lei to ki bang chi na hi aman en ipia ngai hi chi a hi jong le evesa te bungni na tanggen apa sim chin happy na wanga gin na ji a hundam hi chin sol ta polin ana gen hi to le amau te ngai danin amau chou di kisa elati jim chi amau te sa khodang te mo amau ten sa khodang te mong di lo zui ta lo pom ta lo sa khoi angai wa amau chou sa kho chou adi pom ta hi chin again no he to le angana lamkai eton ta charismatic leaders amau pol piten chidinga gindan dilowa kirsten bangchi chi le mang pa Jesu bo enton lowin alam kai te u jong enton hi chi ba to di ilam kai te eton lo di china hi ilayang si a hi jon amau ten alam kai te u pen pasi imang pa Jesu levela koyun pasian ama alam kai te u gen pen Jesu Thugin to kibang hiala Allah ta chaun tua mi hu adi lo na ong suai agum na amaute pen ki tuam ko yu isolation amaute pen anwa zui te hu mi pi te ta ki pol khom lo ding ai lo ai ko te to jong khom lo ding khom ding phal lo atua ma ding chi ai turin Bible in chu atua minung mun chi sian na pra atua ma ding hina pi di jong la amau sa kho yum le inu ipa te sa kho ki ba lo le amau te to ki khin hia ding chi nai to le asagi na lamen na kisel gu unrealized hof chi amau ten mang pa Jesu ani be hing pe kia na ding scan kamin jong aha gen wa simbanges
healing ministry sudam theina healing jong aha awang gen wa halthana revival jong again wa guarjona tampi aha gen wa hi to ate tunin apoimo sikhachi si a hi jong le piang thana dita nei masangai ma pa Jesu tan chin ma ige ding to abana pen tamite pen hing hi ti hi chi ige na atom na hundam na ki theichen na umlo chi no assurance of salvation chi ama ulam kai te bang ma sil tha pian nei lo chi ang hundam na jo athon silthon pia ahichi aman di pia ring chi mo icha again ma banga ima pa Jesu ang crossa ang pia miyo se da hundam na free ang pia pen ama ngai da na pen hundam na pen athoni lowin en sep hiat to bawl hiat khat to lo hiat ding to midan che ge nei tunin curse ta ki sai ta tampi auma to te tam na again abullama bible ki to la again dan le amau pe pi dan ahina te ni gen tam te i the me me le jong bang heimun om na la chin jong koi te curse hi a koi te curse lo hi curse chi ang gindan di lo chi nai a hu chi bang te na thei hin di hi chi tuma pui da na gindan di lo biana the Eastern Lining Church te again masangla in amount to keep anga gindan di lo te dan again uita na again dinga tun tamna the Church of Almighty God chila the Eastern Lining Church ki chite ki banga hi the Church of Almighty God chi chiang in jong Eastern Lining Church ke na jong hi chi ana thei siamulen amount ten a founder pa ahileh GIDAN ki chipai Bible pansana aman vision himu in achide Bible pansana tami sakhuo aing po khero ya alai chang tho isim masadi nga hi to mi masagin elai siang tho ithei ding ma ima pa Jesu kamteng amang jong tamite azuipi apepi teu ai to mi ba je lubung som masagina tang som ni le thumna banggen chile to le amaun na kungwa enun khuna enin tana ahing chi dingwa peisi un len amau nuwa jong zuisi un chin tamna ma pa Jesu mabana thuil dilo hingum ding te again nai to le Johan bungsom le na tangli bungsom le tang thumnan bangene no wa di nga mun bola ka ba pe le ka hing pe kya di nga ka hing na kungwa no te ka hing la ding hi no kong na no te jong no na theina di ngun chi tam na imang pa Jesu kam teng te pe amau ten in again amau sakhuo Jesu tha khat ane wa to mi Jesu hi le numei hi Yang Xiangbin Jesu tam nam lai chang tho isim teng khu ima pa Jesu na se ai ma pa Jesu mun bola pe hi ate again ate pe to mi same ding le to mi adinga Yang Xiangbin khu ahichi anagain ahichi in amau te pe Bible ki to lo gin Bible kal china hilali tamna ahingi padanu again amau ten lai chang tho apan sanu khado ma khantan hoi mathai bungsom ni le li tang som ni le sagina to mi bange chi le sualama tun phe aing pheta tum lam dong asalwa dinga mi hing tapa hing pe kia na jong tua bang ma ai ding hi tamna imang pa Jesu Christ ang pe na ding imang pa Jesu ki gen na hinapin amau ten tami pen Yang Xiangbin gen na in alawi among this tami sakhuo ki par hiat dan le Christian research te mu hiat dan in China gama henam province Zhengzhou huwa ateng jiao waishan ki chipa in sangha kum sangle zakwale somkwale khat kuma 1991 kumbulama ahing phukhari tami pa hi le physics sangsia khat hi bana radical quasi Christian kichia member khajo ahi tuale aman intami amuna to Yang Xiangbin pen Jesu ahi chia ang phong khia jowa agam summi te kumpi vai om te del de lowin ang bachang amau jong America gama 2000
in alun wa jiha waishan la yang bin tuan America angum ta chiamun among tuamuna Church of Almighty God pen hing supi ching chi diai leitung mi te thei ding in ahing phuang khia ahing bol khia oi tuamuna aman jong founder pau waishan ki chi pain Xiangbin pen bang chi la ge ne chi le Xiangbin pen hu Jesus Christ ya Christ of the last and Almighty God chin ahing phuang khi tua bana Jesus hing pe kya ta second coming he ama ang pe kya ta aman Jesus Christ pasian na sem na bang khai zo sia sem ahing sem mor so ding hi yang Xiangbin in tami imang pa Jesus ahing pe kya ta gen Bible ki ken bangin na sem de kilom bol de kilom te ahing bol ding hi chi ahing pong khera to chi in amauten tami tunin leitung ajong hagaw lama amaute tunia atena gamu China in zong DIHLOU phial Christian kichi tunin China gama Christian kichi film vela zong movies tam pita anoi lama da cha ingin sudinga hote ya zong abol wa tunin tamna yang Xiangbin pen amauten Jesus chi apom hi numei kha Jesus chapom pen tunin chochan pursunga jong lai siam khangtha lasa siam mi pilmimam siama maten jong gingta tamo hi to mi je tunin nule pate ipilwan dingu poimo mama sa ji tami amaude dem hi si hoilo now hi zo hi chi ingere hi lai siang thowin ming te khangthu didan again hun thum an again to mi pen amount yong ichin hun thum lawa amount ladan mangin en le ichin india khanna dan hun days of law chi tami hun pen pasian pen Jehovah pasian chin Jehovah danin hinkila chin again to mi hun laita in pasian in Israel te dan to apui hi chin again to ani again ani hunni na khu hi le lungsian na hun and happy na huli chi days of grace chi tami huna pasian pen Jesus Christ hing pain cross mi te hing tan khita chi to again be na khadwa hoilo ma hi le Jesus cross tan na hing siama mi hing te ade hundam na hing bol pen hundam na pen mi hing te pen hial thei no lo ding ahichi mo genu mo ahi jawa tamite yo GINDAN DIHLOU athum na pen lengam hu na chi wa the ace of kingdom chi tami hun pasian khu hatung nung pasian Almighty God chi tami hatung nung pasian tung to na the Almighty God chi hatuamu hingding khia hi tamau te ngai da na lungsian na hun jo beita happy grace no tu hun lai ta pen lengam hun days of kingdom hun hi pasian hatung nung pasian hun hi tami huna pasian hatung nung pasian hi chia in tami huna ami te pen susiam thowin athu tung tonin vai hom dinga tami huna happy na no lo chi hi jong la ging tu ten tu lungsian na hun hi lungsian na hun pe na pasian apel pe lai po khelte hing thu lo chi lungsian na hun chi yen genu pen amauten lungsian na hun beita tu lengam huna pasian hun hi ta tami huna lungsian na ki chi beita chi in hang san tain tang ko hoi to la amaute GINDAN le ki hildan tampi om dinga hi chin again dinga to te chin again dan tampi om jong le chin a group in ingin khanna khelngai dam na to ki saya amaute Jesus Christ sangin Yang Xiangbin Jesu zo hi chi I the jing di ai amaute nga na khelngai dam na dinga bang poimo chi ai la ka crying ka na panglowin pian tha na lo chi oi Bible to ki kal dan mo ka na panglowin pian tha na lo je ge na to mi ka zong mo ka hilo ding in lai ka mai jong hilo ding in aka pum wa vision anei ding to mi vision wa Jesus Christ pen puan mo asil ding to mi amu ding to ho chi hu chi to amu vision mu angka ta chiang a khel na ngai da mi ding chi ta jan la
tua bana hel lau ngai dam na dinga ni thum sung gung ta ka ngai chi ta jana ve hi bang ki hil na lai siam ta khang tha ten ki zui ta mo hi ki hing ta mo hi ngai to tham chingwa mai tua le hel na ngai dam na dinga luar khia ding vomit out ma luar khia tho ding hi a tua mi luar khia tho jo i chi a ka to ki bang ma mai luar khia tho jo mo luar khia te hi si a tui to i luar khom di tua cha tui to ing luar khom ta chiang in i hel na ngai dam hi ding na luar pen tui to pang lo ai le na hel na ngai dam hi lo ding chi ta jan ve amau te kil dan tua ban amau te trinity pom lo hi ba ta pa le hagau siang do amau te gen dan trinity hu mi ten alung simu abol to mu sol na hi bible in jong gen lo chin hang san ta gen hi hi na tu ne evangelical ten bible te trinity work te ki musia hi zo ne trinity hi chi na ede pum dana genesis bu khan na tang som ni le gup som ne ai le pasian in mi te se ding in hing pe yun len ekibat pi e ma bang email email puwa mi hing siam vai mo tami a trinity mo e bang hing pe yun mo e bang pang email puwa siam vai chi ton na in to mi pan sana pat le tap hagau siam to pat pa hagau siam trinity e po mo hi a to le thun tha en kya di hile ta sa mu thei ding in auma to mi bang chi imang pa jesu baptisma ang tan na Matthew bung tum na tang som tum na som na sagi som na tuma pa som na sagi na tami pen gospel tanga uma hi a maga jong uma luga jong uma to na bang chi le imang pa jesu baptisma ta sa na hing tanga ang ta la ta in va na o pa pen o in ang kilanga to ba na hagau siang to pen va hu bang in atuang tu a to thing ingom chiang in trinity pale ta pale hagau siang do chi hi about ten apom lo wangin en kipom hi me bible pansana kipom hi to ale ani na about ten hundam na to ki saya about de ngai na hundam na to ki saya bang chi ne gen wai chi le hundam about pola mi harin report apia na dana hundam na to ki saya pasianin iging ta na dinga kalbi tum auma to mi le ama sa pe na joseph igin ta ding chi eva joseph ginta ding tua bana jesu ginta ding jesu bana yang zingbin tamten aban bana iginta chiangin tamte inginta na inkal suana ahileh hundam na ki mudi hi chiu hi tole alina bible ki saya tunia any jo holy bible busom gubla bugu pen amauten bangene tu happy na hun kami lai sang do pen busom gumle bugu pen happy na huna ki janga hi a tu lengamuna ace of kingdom a zathe hino lo chi u ta jan va busom gumle bugu pen zathe hino lo toy pen holy bible pen lungsian na huna ahi a hizong le lengam huna ace of kingdom ama open tu ace of kingdom ding hi tawa ai pen grace period ding hi a ike palo now tamia zo hi to mi ziain amauten yang xiangbin live bawl bible to keep in the word appear in the flesh chi per hu bible to keep in apomua tuami tungtonin pasien tu kilwa tuami bana yang xiangbin in alive gildang in terms of Christ of the last day chile class 6 word of Almighty God le selection of the word of the Almighty God chi tanna live yang xiangbin a bawl te pen bible to kibang a value bible sa man phajo hialin agelwa tua te kihil te hiwa tua ba kil doctrine Laisan pipiti izui mai di ngoma khadai ngai to na lai le chia ka hing ere to mi yen atwa le amau de angai da nu bange chia hi le tu khang ches age of kingdom lengam una
pasianin hat tuam teng nuasiata leitunga denomination akin teng anuasiata a the Church of Almighty God te cho hagau siang thon umpi chi ta januwa amau hat tuam te bo umpi hi ji in tami Church of Almighty God te pen ging ta ding hi chi oi amau te hat tuam sakhuo dang te pen pomlo chi china hi a jesun hagau siang thoin nusiata china me amau gendana tuami hi le tuni in nang le ke ibiana teu jo amau ngai dana pomta hi lo china hi to le ani na anasep danu le anasep danu amau te hat to a promo na ding mabana kalso na ding bang chin bolwai chin to mi adi anasem tu din lai siam pp atel khia wa kam nem kam dam jang thei ding media tel wa nunga mer hoi ta ta te brainwashing bolin athu zo zo chiang van za ina nei wa tua bana amawa lun na ding in sumle pai mi zol wa tua bana sex nule pa thang ta na te zo zolu ai tami gindan to ki saya amau atu tu pi tampi te la khara hi le bange chi ai le numei pasal nei tha pan te hatuam halo te house church hat church na ki ba pitching deu nai lo gente na city la vela house church bang thei a tamno lo ki pol khom huchi bang te apan piwa aki thua piwa sumla paya silbang kiwa ki tope all in again now girin tuachin amau te gin na puilu ro hi to le amau to ki saya amau te na sem na China people daily chi again now in bang chi again chi midang te amau pola akai lu thei mi khat mi au ma hi le gen te nan ke amau pola ko a tami nang Tami sermon nga nang pen amau gindana kang puilu jo ahile China su mian ki 20,000 ang pia diu amau ana sebu a promo de diwa ai a amau polin midang te alalu then diun apoi mo le thagum jang ding chi ta chen ba tam athagum jan ateu jong ni gen dinga khana 2002 in amau polten eastern line member 10 China Gospel Fellowship CGF kichite underground church kichite pen lamkai mi som thumle ni kinebun hani sum amau doctrine hilin pui humi adi nge kinebo hi mi som thumle li te to ba 2014 a yang tai sangdong kichimuna nunga kum som thumle sagi khat amaute biana sa kho zuidi achial azol wa to minu azui nom lo ziang thado hi te hi amaute na sepna to ana sem na social media tunia eilama amtami sa kho zuina o hile tami hi social media amaute na tu gin now amatal na din Facebook WhatsApp Instagram YouTube atuam tampi ham tom min azangwa to te la aila adia in YouTube in zangin khangtha lai siam tampi ta te ki hota hi to mi jan tu din pilwan ngai ma hi to le social media lam ta saya movies lama jong panalawa ama hoten Christian movies in Bible 40% bang Bible based in alawa Bible to kitu adanin bange kisiam saman hi sia Bible hoi ta khara simte adi inchu a video te bang so in le jong ki theile le hi jong le Bible sim ngai khorlo pasian thul a lungol khorlo a hin dan na hingti adi nga a film bol te pen eton thama ma lung sial hoi ma mituilon tampeu ma challenging ma jo ma to te zo di mo hi to te la tu nin amau te
ikiven ding movies tam pita bolta wa Christian movies achiu kichi a to te la tunin amin thangdeu dia ding thumbe khat igen dinga to te pen amau te Thugin a promo na dia kagen Halloween ikiven ding wa movies e jong ipilwa na ding hichi bangten ka sakhuo su hing su se thei hing dal the ahichi ikiven ding ge a film te tampi te la khanna salvation amin me jong Bible amin ahi a etrak ma mai to ma is good to believe in God chila faith in God chi tam bi do ma tam ni kagen no min tu ni tam na video te sia le pha tam na video te apara ipilwa lo wa ile a video te tung ton in jong nang agin na pui mong the hi si the lo hi to le chin atom lo mai lu ta dinga bangji a tam pol te hi ching odiai no bangji te han ma mau dai i che le get dan tam piom dinga si jong le tam na in igen dinga amau mi te la kharin again na parin igen dinga khanna tam the Church of Almighty God teng punna adi China kamang punna bangji ai chi ai le khanna ab China gama Bible pen tunia ai gamba ga wang lo hi tam lo hi mo wang ma ade pen hasama mai changa minau tang ten Bible sim dinei lo chi Bible thu ta thei lo ai jiawa kharin dangnal ta Bible base a pasien thu ge dule to mi pom to mi ji a hu chi bang te ji a China gama hi chi banga me yung pung ahi chinage na to le ani na brother Louis kichi samji huwa par hi a aman hai fei kichi huwa singtang huwa teng to amuna bian na sem pa Thugin ange sona bangsi ye ne chile singtang bialte la tami GINDAN DIHLOU te mason na le bailam ta mi te athuzo nau azia pe na hi le singtang mi te Bible thuhil na Bible thuta theina ata sab ziau che hi tunin igama jong mai to la chin Bible la kisim pe no lo Bible sim di hun la kinai no lo ai la zan khova a phone na di hun kinai to te zia igin now de loi to mi zia ni chi na khon tamta te to ki saya hatom lam kai ten bangchin panina duai chi tami pen ke mi mal mudan ke mi mal deidan ngam bange ngai da na hi a mi jo sia to ki bang lo mai the hi jo na to ki ba lo ji a ahoi lo hi ton lo hi yon tam na ken kamudan pa ipan la do ka de hi le tam ba GINDAN DIHLOU igama ang tam te tami the Church of Almighty God teng pun na pen asu be di in bang sit pal de chi la Christian ten tuta tu ni pen tuta thudi iki jil sadi upai mo ta hi acha pe hatom mi te pasian tuta ki hilna atom ta zia a hatwam mi te la GINDAN DIHLOU hinglu rei to banglu ta chianga adia in hatwam lam kai te ma ve ki buai to mi zia in mi ahi theina Bible thei ta ten a thei lo te bang Bible study bang bol pi zel vai Bible thu ma su pi vai to mi hi le theina tom te adi nga pen tami GINDAN DIHLOU te pen zui ta ma hi zong mar khet ha ma hi to mi zia in tunin tam na kan ge no ma hi le immediate bi na ding in Bible thu ta mo and Bible thu te Trinity te hundam na thu te eschatology hunu khela ma siling tung te oi takra seminar paper bang bawl a atam dei bang pe na hat mi te pasian thu ta ma to ki lo le tu ban kumli kuma yo chia hang tha te tami Thugina himpo di ngun bian kai ki muno lo ding hi to mi jen tu nia unau tio adia in lam ko hopia tami khang tha lai siam ma pilla siam nan sabi pi ne ya akhen te bang talen hoi ta ne ya la sa ana va a hi jong le tami GINDAN anan walu tha te ko kan gen no mai le tu ni ngai tu tha in prova mung som le li na tang som le ni nan dong chin ge ne to mi sim vai mi hing a di le kilom lampiau ma atom na hu si na hi chi ko mo
tunin ki ngai to in tunin koi masa kho dem hi si a hi jin khat gen jol le kaneu line school high school a ko sa junior zoi a ama ben KBC hi a KBC ana thei tom swana pangin hing pi chin ang tang wal nuai in KBC hoi si chin sabar ang lu sabar pen apu pa khanga sabar na hil kilom piala ahoi na gen kia to chi bang main Christian ana ki moment pasian to hin hu jeng khang to in numei khat setan Jesu ki chia to ami ging to dia ki pum pia tunin ilai sang thon mi nga di le kilom lampi oma atom na ho si nai chi tami thu pil de in again no bu boy chile mi hing pil na in thu ta le thu di lo khel na la hoina akilom lo kan khia theina ding in ke bulphu na chinglo hi chi ve mi hing pil na siam na pe pasian hing kila na kamal bible khu hin khuwa di zan na di hi a ilam pial lo na di hi a ekita hil na di ki bulphu na di hi to mi jian mi hing te ngai to na pen si na tan hiap a hi jong le bible pasen de na pen hin na hi chi tami na pra ki rahi tu mi ja in tu ni in ki ngai to vai tabang din mu na tambang mi de rang zol khata chiang in ngai to la chin numei Yang Xiangbin Jesu chi a Bible pen tu ama wala tu na za hun hinolo chin tua a Jesu nu lai bugel te pen zuyu to mi an tu ni tamang dimuna nom chiang in nabua ya ama ote apra zol na namua nabua ya ile thudi thu ta na thei nom le khub din ma pa ko thu min ma pa alam pi hilin bang ji bang te di le di lo na lai jang tho apra ka pial bang lo di hing pan pin chin thum le to mi nu le pa ten jong itai nau te tami sala par suotatna dinga ithum pi ding poi mo mai tunin igam sunga lai siam tampita te la siam ta te me lai tampite tami Yang Xiangbin GINDAN bia jong kaino lowin YouTube powa biana nei tau hi to mi jen tunin tu to che banga YouTube a bia nei te tunin hing pai khomun len pasien bia in pi sunga tum ging le zaila to ama phat phai chin ka hing nge nei tunin ngai to vai tamna the church of Almighty God chi te boina tom tung te in atom na ching igen dinga tampite'n imang pa Jesu hing pi ding hi chin nai anai dan a hil chen nai to mi zia in tam na pra igen nuam lem ngai hi te kai nge nuam hi la piang tha in cheva Jesu ni ko dem kunga na piang tha dia hi chi kan pen lam dang sa sin na piang tha lo le van gam lu si wa te chi ma banga nang la ke jong nang jong na piang tha lo le van gam lu lo ding da to mi zia in piang tha da thu hundam na thu igen te pen nanu ye zara neu la par ki gen ita na chi a Jesu yung pen dem kan neu la ki gen itang tung thelo na chi a tu tang tung thelo na pen nang naman nai lo zia ma pang kum na lo hi khazo di ga hi to mi jen tunin panlain bang pa tami hunte apara adia GINDAN di lo tampite la tu ne igama ang kithang in the church of Almighty God te apara khangtha tampita Tam Sermon nga hitu te adia khangtha te adi ai la nu le pa te ki ve le ding in mang pa chinglo pum pum ba gen te a thei siam ding le Bible ma GINDAN ti hi dan Bible ma ki bulpun de ti ta hi da thei jap che ding in ami ma cha to pa pe cha ta hen thum nang nei wa mang pa lung da mu na lai chang to ka mu dung jun ko hun le ka ni te dai chiang in tu hil di lo boina tuam la le sat lung khamang bateng tung di chi ken teng tungin tun ko te la jong tu hil di lo teng tungin the church of Almighty God chia chaina te biana ka chi tun ko te la khang tha te la jong tami biana a kala sa siam ta te lai siam tam pi ta te me re tam bi ta te to mi sala o in mang pa nang ma biana jong ngai sa no lo phone tung to ni amau te to ki khom tau to te ka ja chiang mun na ka sa amau te bo re bang ma ka nei lo zia in to bang te
hi pa ba hoi lo hi da na lai sang dong tu na mang pa tami social media ana za so nuwa a hoi lo na pa angkile ding tum na to pan keng la a ching lo pum pum le mol bu kang su te thu phang pia in len tami sala tang ti a dinga zalen na sal apra por khian na angin gol zol ding chin gol zol na kai nge sai no le pa te jong thei top suwa ta le nau te ginadia ka pu them ding thum na to na lai siam tho ditan na to pui a pan kala the ding na thu ta na lu gin na thu gilte to mang pa pa sia hatwa mi te lam kai te hatwa mi te ka pu the thu pang pia hingol zol cha ding in kamang pa na zure Jesu Christ ko tung din kai thu he amen na zo vai le long de mi nge